at nasaba. Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapada. Manibod dito yung MRC Studio, ang masaraka dito yung Sitio Lubut West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At yung arud manay na sumangbay ti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may nga pagayam tayo nga agpro-problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya nato'y mananikasin nyo nga Yong Ruiz. O may manen mangi basa ken mangited biag ti may nga pakasaritaan ti napadayawan nga surat nga maikan iti biag itaken intay to balakadan. Yan mga kasin. Iti problem of the day ni Marga iti Hawaii. Kanya nga tat parikot ni Marga. Padangalan tayo mga kasin. Alright mga kasin, ito dito nga gundawin tingaro din irugi nga ibasa iti problem of the day nga agapo ken ni Marga iti Hawaii. Sagudain nga ti surat ni pagayam tayo a Marga. Dear Kasin, sagbay man nga inagbinsa-binsayan ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag nga kahit kung ababalakadan kada kayo ita nga malem kasinyong. Idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin ngagserserbi dita Nemars Studio. Kas namin tayo nakablaawak dagiti padak adumdumngeg nangruna ka dagiti naayat nga sponsorship. May sakmat ka dagiti naruway nga mang subsubaybay iti programa yo kinagpaiswan na. May sakmat ka dagiti nagisisponsor rin. Saan ko pulos nga napanunot nga may saktumet kadagiti agsurat iti dayto nga programa. Ngamin uray no aduti problema iti biag. Saan nga mang namnama iti balakad ti sabali nga tao. Aging nga kabailak nga sulbaren. Jak mang namnama iti tulong iti sabali. Aklunek kasinyo nga medyo maselan dati pakasaritaak. Ket kidawek man saan mulatan nga ipatpatangatang tiki na siya sinno. Ngimilingad naklatan itinagan amarga. Kastin ako na adak dito'y Hawaii. Ket ti paulo dito nga surat ko. Ket kinid daw ko nga isuti maipan iti caption iti dating programa. Tikag. Amo tayo mat siguro amin gapo tayo Ilocano tayo mat amin ngagdingdingeg iti dating nga programa. No anyat keta sawen tikag. Dayta ngamin tinagbalin nga problema kasinyo. Problema nga nangitunda ti dandani panagsinami iti asawa. Ket sagbay nga maladaw ti amin intortured kon tinagsurat kada kayo. Taamangan no dumagdakkel pa dayto nga problema ket maminpinsan nga marakrak ti pamilya. Kastyuman nga rugyak ti amin kasinyo. Ala, ibusim ta ka nemon, Mika. Tagida kanton, maturok kanton. Masapa kay mama nagbasa ng bigat. Yes, ma'am. Ma'am? Oh, Mika. Where's dad? I don't know. Naladaw man siguro nga agawitin. Taabay mat, ma'am. Kanayon nga maladaw nga agawid ni daddy. Ay, iso na ti pangdamagam saan na siya. I'm sorry, ma'am. I hope you won't get mad if I ask this. Anyaman daytan, Mika. Are you having... What?
Um, Forget it. No, no, no. Ituloy mo. Anya tiket mo nga saludsuden. Ah, are you fighting with daddy? Huh? Do you have a problem with dad? Apay mo ka na damag mo dayta, Mika. I just noticed. Kaya gini na palabas nga daw, mami. Kasla di kayo pinakita nga. Nagpinaguni kayo. Tilada nga matmadlaw mo, Mika. Agpada kami lang nga busy iti trabaho mi. Ado ti pakakumikuman mi kini datin. That's why, di na kami uni makita nga agsarsarita. But I assure you, agsarsarita kami. No, ada kami ti siledmin, agsarsarita kami. Huh? I thought you have a problem. Awan, anak ko. So nga, hakamadanagan. And don't think about it. Just finish your food. Tayo kang tumaturog yan. Yes, mommy. Ada kagaya men, Han? Wen. Anya? Wen, kunak. Oh. Api nga kasla makaungit ka. Makita mo lang nga ron nga dakon. Ibagang pela nga dakon. Ha? Ay, api nga kasta ka. Nabanuga kiti trabaho. Kahit kung tiagina na. Nag-overtime kay kantimanen? Iso nga naladaw ka man nga nagkawid din? Nagadupay lang kadamdamagem. Basta, agina na akon. Han. Oh. Kagura na ka di? Ha? Ada ka di sakit tinakim mo kanya? Anya man dito damdamagi mo. Kit. Sibud iti na udi nga pinadas ta. Kanayon mo nga malado ka agaw awit. Iranrantam ka diti malado nga agawit. Maturog tan. Please, masapul nga pagsaritaan ta dayto eh. Saan nga mabalinta amang dumakil dayto nga issue ka data. Diyak kahit nga maadaan tayo iti problema. Delio, honey. Maturog tan ko nakmat. Masapak man mapanagtrabaho to na bigat. Kinurimot siya. Maturog tan. Awan pa ti basol ko ti kunak. Iso nga rod, awan ti basol mo. Oh, so awan ti ras ka na pagsaritaan ta. Awin ang madmadlaw ko nga nasakit tinakim mo kanya, kaging ka ita. Impadas ko mati amin. I've tried everything, Delio. Oh, deta manin. Kanain nga kasta. Naunig nga sen na ay laing ti isungbat mo kanyak. Mabalin ka di maturugtan. Tao matla Servina. Ha? Awan tumatla ti mapasamak. That's the point. Isukar nagsarita ta. Amok nga deta ti panunutem. Amok nga deta ti deta launay ti kaguram kanyak. Kaputa. Delio, honey. Let me make up. Anya? Let me make up to you. Ipanas na ulit. Saan ta nga maawanan ti tinamnama? Ay na, agsaysayang talat oras, maturog takid din. Padasin ta lang maminsan. Ada nakaisingasing kanya. Why don't we try something else? Ha? Anya? Let's try something else. I mean, let's try another position. Ay na. Urayan niya posisyon pa eh. Marga.
No talaga nga, madi nga talagan. But, let's just try it. Awan mo ti mapukaw ka data, no patasin ta. Honey. Come, kastoy. Imbaga kanyak ni Rosie nga friend ko. Padasim ti kastoy. Anya. Oh. Amo ti nakulap mo. Anya, apay kasta. Oh. Yeah, come on. Isarek mo dito eh. Oh. Madi ko naklangaro din. Apay ti amom jak pinadas deta idi. Kaano? Basta, at the time na idi. Nakauna, imuna ka nga naturog. Pinadas ko, awan na pulos. Anya? Ure anyat araramid. Ure isirek ko pa, tiramay ko, awan na pulos. Namagalat ta. Ure anyat araramid. Marga, iso nga. Ipadas mo lang. Oh, tapno naragsak kan. Sige, ipadas ko. Oh, see? Ngamin nga kasta, inayadong ngamin mo't, oh, sige, inayadek, no detatket mo. Oh, pagustuhan ka. Kanya, ada ka di? Awan na pulos ti pagbaliwan na. Namagalat ta. Maturog ta. Delio. Diyos ko. Apimit kami nga kastoy. Diyos ko. Anya friend, pinadas mo ka dito singasing ko ken ka? Oo. Siguro kat napagustuhan kay di Rabiin. Napagustuhan mo din ni kumpadren, Mare. Ha? Saan nga ron, Mare? Anya? Pinadas ko tin singasing mo. Ang inarabid na kanumod kahim edin, bayat nga matmaturo ka. Kit impapadas mo kumalata Amang sa bali no, siririing ka. Amang agubog. No marikrik nam, ti pa nang apro-apros na. Awan nga talaga, Mare. Pinadas mi. Kit, uray no insarek na tiramay na. Awan na pulos, ti rumor nga ubog na. Diyak mo no apay. Natubog mat idi. Anya? Nim apay nga rin nga kilaat-latan nga. Saan nga agtubugan? Siguro gaputan na opera di. Ayunan niya. Mga iso ti poon ken gapuna. Ay na Mare. Adam amok nga kasta. Nakalpasan nga nag-undergo iti major operation iti bagina. Kasla napukaw mo ti aarman nan. Napukaw ka di matin ti aarmam, Mare? Saan mo't, Mare? Ang talaga nga madinarumor ito bug ko. Ay, alakit bareng adan tumutlaing alagyaman naglata, Mare. Concern ka kanya. Tilang amin problema, tilang amin kabuting ko. Mga mauman to ti asawak kanya. Gaputadyak maparagsak. Ket amangan agsapol to ti sabali. Ayat, day talang mo't Alakit sapi ko mata saan Baring saan agsapol iti sabali nga babae ni pare. Iso nga ikarigatam Mare nga sapulin no anya nga talaga ti makapatubog king ka. Iso nga di mo isardeng ti mangpadas. Rinabi iyo nga padasin kini pare. Tapno pare agsublimat laing. Di dati nga kinatubog na. Alakit pare Mare.
kamot dito, anak ko. Marga. Una nang. Kat. Di mo mo't kadwa ni Mika asin nung orti kadwa ni Mika di balayo. Awan ni Mika di balay nanang. Napan ka di kiti barkada na. Agi sleep over ka no. Akit gundawayan nyo kuman akin ni Delio nga asawam. Ti kaawan ni Mika. Tapno no adamot oras yo iti may sakit may isa. Tapno adda privacy yo anak ko. Awan mo la serbi naman nanang. Anya ti kayat mong asawan. Pati ka din ni Delio nga asawam kat awan iti balayaw. Adda siguro itan nanang. Katagawid ka nga ro na anak ko. Anya nga ro tirantam dito'y balay. Diyo ka di kahit nga makita dak nanang. Ay kayat ka makita mo ta anak ko. Ang adong matagundaway. Apay nga iranam ita nga rabi eh. Kitman ano ko mananang. Ita lang amin nga masangok ta adamat trabaho. Un ang umay ka kumaano day off mo. Kan day off ko kan saan ka nga umay ti rabi eh. Ta moment mi but kinititom. Ha? Kaya't ko saan, tamot laan ti oras mi kinititom nga amumla tamot din Anya di ka Diyosan nanang. Di ko naan nga. Dahil nga kinabakit yun. Kan kinalakay ni titon nga asawam. Ay. Anya ti kayat mong asawan. Gapo ta bakit kan lakay kami. Kat di kami nga makapaglin na ilon nga agasawa. Ay, para ibagaking ka. Marga anak ko. Narugso kami pelaan kanititom. Anya? Una. Ay, Kaya tiyo sa nanang. Deta nga tawin nyo nga nasusurok si Tentayon. ay 71 ko pa'y laang ba? Ubingak pa anak ko. 77 mo tayo ni titaw. Kaya tiyo sa nanang. Aglilin na ilo kay pailang. Katuon Anya ti panagkunam ka na kami. Siguro agad nalailo kay ti may sakin maysan. Agin inarakop kay la siguro. Iti rabi ikas siya. Ay saan? Anya ti kay tiyo sa nanang. Ay naanak ko. Saan lang arakop Ninto pa'y titom ti kunam. Kapig sana pa'y laang. Anya? Ay naanak ko. Diyak mo din pagarup day ta. Ang tunggal sumangpet ni titom. Makapanganlaang. Mapanaglabarang. Katno sumrek iti silid men. Ay na, no nagisa man. Amok ti kahit nga sawanan. Kat? Kaya nga kunukuan Anya? Na kasi tumudla ti aramidin na. Di damo jak amot. No anyat ti kahit kaipapanan ti panagisem na. Kaya no masidag pagkayangan na. Ti amok iti ararakop laeng ma. Ang narugso pa'y laeng ni titom. Kaya na pa'y laeng anak ko. Ti kaya tiyo sa nanang. Agkas-kas di kay palayan kini tito? Ay kituan anak ko. Siyempre, narigatan asumrek nanang ata. Awan mo titubog nga rumor ka na kayon. Gaputa bakit kayon? Saan ka di? Ay na, adalat na anak ko. Adalat na tubog na. Sabi ko mga awan. Kaapay. Apay nga mas daaw ka anak ko. Awan nanang. Kagawid ka kideng. Good night. Makaisturbo ka anak ko. Taing kay mo't aglin na ilo kay mo't kinidel yung asawam. Sige nanang. Inak pa nga ron. Ala, agan anad ka anak ko. Kan ilalain niyaw kinidilyaw. Uy. Rosie. Mare. Oh, Mare. Adaman sa lutsuti king ka? Anya DJ Mare? Nalagip ko lang ngamin nga. Saan ka di nga lakay ti asawam? Kituin. Nakikita mo't isunan, saan ka di?
Wen, yung Jack kami amo naman tawin na nila kay mo. Ken naman ti age gap yo. Ay, nasurok 30 years mare. Ha? Kaya nasawan, nasurok ka 17 ti asawam? Wen, 74 nan. 74. Ah, eh di kahit nasaon, nabayag mo tin nga, saan ka nga nakapagkwa? Ay, anya nga nabayag? Hindi larabi iti na udi. Ah, anya? Ay na, narugso pelain nila kay ku, mare. Ha, kahit mo saon? Nila kay mo, 74 years old. Un, narugso pelain? Ay na, katuan Siyak pa nga give up no kwan, mare. Ha, kasta nga talaga, dagiti taga-Hawaii. Daruam ngamin ti trabaho nila kay ko. Kasla di mabanban no. Kitam duwa-duwa pa iti trabaho na. Ngem no sumangpet, kasla din pulos nagubra, kasla di pulos na banban no. Kit no, sakbay ka mga maturog. Ay na, isunto pa lahat yung trabaho. Ha? Akit sika. Narugso ka di pelaeng, mare? Ay kitwan manupalat tawing ko. 40 pelaeng nga nasurok. Kaapi ka salsaludsudem data, maring marga. Um, di mo ko naan nga. Problema ang pailaang data. Saan ka di nga? Sika mismo't na ibagan nga. Di mo't pinapukaw ti aarmam? Ha, saan pa Oh, saan ka nga rin nga maawanan itinamnama? Sige. Sige, agyaman akmare awan ti anyaman na. Sapay ko mamare. Masulbar to ta problema mo. Anya nga tano, agpa-check up kayo. I mean, sika, agpa-check up kayo ti doktor. Ha? Saan? Gastos la data. Ken may nakababain mo. Ay, nasaan nga nakababain data? Mas nakababain no data to pagsinsinaan nyo ken ni pare. Ha? Ala, panunutek to mare. Ngam sabi ko mata saan nga dumanon iti kasta nga wagas tapno laing no maamon no anyat diferensya. Da nakababain mo nagpadoktora. Sabi ko tagtubog tumatlaing nga. Alakit ikarkararag mo lang kanayon mare. Wow, nagimas panangan mo ami ka anak. Ay, wen mami. Aglalo kat paboritok na tilinutong Mickey. Amok na talaga ang paboritong ta Mickey anak ko. How about daddy? Adda ni daddy saan ka din nga may makigada na mangan? Mangan to kanulatan. Ba't kaya't ko nga kagada ni daddy. Kagadan ta nga mangan mami. Ay, madamdaman to nga rudan adda ubrana. Daddy! Oh, come, join us, mangan tayo, daddy. Dati Mickey nga paborito, tilinoto ni mami. Madamdam malayang anak ko. Adalang aramidak. Ha? Naim importante pa data daddy nga dati pa naglalanglang tayo nga mangan. Ala, mga kalatan anak ko. Honey. Oh, honey. Apay. Nakwa deti batok. Napisang. Deti uniformek. Ha? Ay, sige. I-come to genti pagmuringan ta alaik nanda mata daitet. Saanin? Uri siyak tulat at mang daiten. Madamdama. Irwar mo tulatan deti pagdait. Ta siyak ton di mang dait. Basit madlaing ka di. Naskil la idait ko ta. Naalas pa ito adabot na. Sige, honey. Lamang kailatan. Tayo nag-gisilid. Oh. You see? Mami? Oh. Nangig mo met. Nakita mo anak ko. Nga niya, mami. Nga kasarsarita kami kini dadim. Nga kasarsarita anak ni dadim.
Nga saan ngagpeso dati atap mo? Nga da problema mi. Nga saan kami pinaguni? Ha? When nga rod, mami? Sorry, mami, no, pinanunod ko di jay. Ti amok ngamin kat saan kayo pinaguni kini daddy? Saan gusto data? So ngawan ti pagdanagaman ako. So nga ituloy mo timangan. Kaadun timangan ha. Yes, mami. No kasta. Sa anak ba't lang kakagura ti asawa? Tapi nagunyan nakmat. Ti amukit no, da kasapulan na sa anak kapagunyan. Ngamitay kasapulan na ti pagdait, deti napisa nga uniform na. Pinagunyan nak. Ay, so nga natalgad matla tirik na. Kasapay ko takas tanto akanayon o reno saan ko amang parangsak ti asawa. Ang Diyos ko, paapay mo't ngamin nga kastimot. Apay ngamin nga kastuyak nga. Kilaat matlatan nga. Madi na kayatin ti agtubog, agubog. As lang awan mati. Awan na pulos ti rumwar. Di pa nga ta sumrik ayat ti asawa. Di na nga tapay nalpas ti dadaitin na. Makaturog akon. Munaklat nan. Masapak pa yung bigat. Ay, Delio? Apay? Ha? Anyang apay? Apay nga fininggernak. Ha? Kahit mo ka di nga padasin tamanin? Kahit mo ka di nga ipadas ta? Parang nga gubugin? O may ka dito eh. Ipadas ta, honey. Agyamanak at ta saan kamit na awan na ni tinamnama. Agyamanak ta. Kaya't mo natang padasin ta. Tamangan no, agsubli ti dati nga kinarugsok. Ti dati nga kinatubog na. Ha? Saan nga dayjay? Anya? Pinadas ko laeng na darumura tubog. Taapay. Iso nga ruti ko na. Kahit mo pala nga padasin. Kahit mo nga padasin ta, tamangan nagtubog ita. Uy, tamok na tutubog na. Kahit iso nga road. Hindi ka maawatan. Diyak mapatanggan deti murdong ti panait nga. Diyak may saragit ti dagom. Iso nga pinadas ko. Di nila dilaag. Binasak. Madito manggan. Ha? Pinadas ko na datubog takwam. Baring na pagpagkat atang-tangkan. Alalistok nga isarag dito dagom ko lang kamawala ta. Iya. Ay, salbag. Ay. Inakon. Ituloy ko dito. Padasik lang tanga na. Unay mo ta. Minalagayang pinadas na damaalan lang at tubog ta. Pangbasa na yan ti panait. Unay mo ta. Ay, waya. Ay na, tsak ba't makaturugin? Api nga kastoy. Di pa nga na sumrik ayan ni Delio. Sipod na tipi, naramid na. Tsak ba't maalat turog ko? Ag cellphone akman pailaan. Ag Facebook akman pailaan na. Saan agdengegak ti kang kanta? Agdengegak man giti Ilocano songs. Mailiwak ka giti Ilocano songs. Ni agore ka. Deti man ti denggek. Guwapo diti singer na.
Ang dapat kalid na. Oh, Nagamamutakit sikat nalamiis ti boses na. aging gaita Ala, ang relasyon ti tutut ko. sikalae tinakarik nga akti putpud no nga ayam sapay la kuma Api sabsabali ti marikrik na. matika Api, bayat naming mingmingak ti singer. Kending-dingik ti kantana. Api kaslag, agtibayo ti riknak. sibudibing inaklon muntoy pusok nga agay ayatkin Api kasla pimodot. ket sikalae Naperdi nga tati aircon ta api nga kaslang bimara ti bakik. awanen di sabang pay papangipayag pusukin Shucks. kararwa My God, tandaan ang daita sabsabali at yung marikriknak. Ya Allah. Yes. Haguri ka. numan ada Delio! Delio, alis tuwam! Umay ka ditoy! Delio! Delio! Oh, abay! Umay ka ditoy! Pasmasam! Kartingan! Abay! Ada ka di problema! Awan problema! Ngayon, ada solusyon di problema tan! Umay ka ditoy! Rabawan na kon! Anya? Ritnaam! Nagtubugan! Nagtubugan, honey! May kan! Ayun eh! Natubugan talaga! Umayin! nagamamutakit sikalatiin patek ko aging gaita sikalaen tinakarik na akti putpud no nga aya sapay na Apo, talaga nga, nakagalgalis mo tayo. Honey, akuin nga rin. Isa kong tawayan tan. Dito yan, honey. Oh, yeah. Oh, honey. 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 Kanahin kumakastoy. Akuin nga rin. Sabi ko matatuloy-tuloy. Sabi ko matanagsublit. Di kinarugso. Talaga, Mare? Well, nakaragsakak nga ro, ta. Ay na, kilahat mo't nga nagsublit kinarugsokon, Mare. Ay, kat nasayat, Kat naragsak nga ro man ni Paren, Katwan, Kat nakaswisit man itay bigatan. Nabayag nga saan nga nag-goodbye kiss kanya kung sakbi nga napan simbrek nga nagtrabaho. Ay, isumad lagay mo, nakais-isem ka, Maring Marga. Kan naganaygay ka man ngagtrabahon. Kadi, katwin iti kalabes kaslaawan ti ganaygay mo ngagtrabaho. Ita, nakalalis to nga naulpas mo ti trabaho. Kasta nga talaga no inspired. Ken kasta nga talaga no mapagustuhan ko naman. Ha? Kat uri mo't sika, kanayon. Ay na, siya kanayon nga mamumak pa yan. Agib-gib apak pa kinilakay kun kulak tumat. Ha? Angim sika, siyempre nabayagan, dahi tinaudi. Oh, kasi kumamot tikait ko, tisat paminsan, tapos saan ka masagsag. Anya? Alakit naragsakak para king ka, Maring Marga. Sabi ko tatuloy-tuloy daytan. Sabi ko Mare. Oh. Kahit masaon?
Kahit masaon lakay, ay honey? Kanayunin ta? Ay, kat nung nas rin nabiya, kat uri sa lang rabi eh. No, dagun daway ta, aramidin ta, agpapas ta. Ngayon kat, nabayag nga saan ta nakapagpapas, honey. Amumat, nabayag nga saan nga nagtubog. Ha? Sa bagay. Gundawayan ta ita. Ta nagsublin. Nagsublin ti ginarugsom bakit? Un honey. Sabay ko matatuloy-tuloyan. Tapno ka na yung talatangan na ragsak. Sabi ko ma, honey. Ag-ag kan nanti barukong ko nga ma. Awang pa'y timariknak nga. Awang pa'y timariknak katubog. Ini, awan lata. Kas taon iti panangam maamal nan ti barukong ko. Diyos ko. Nagtubog ka na. Api mati. Api nga di mati. Ay, na Diyos ko. Oh, ada ka di problema, honey? Ha? Oh. Kasla, agtantanabutob ka. Ay, kuha. Awan. Awan problema, honey. Sige. Umababaak pa nga rod, honey. Nathan. Pumababan. Diyos ko. Baka namadlaw na nga awan ti rumo na tubog ko. Diyos ko. Amangan numaluksaw man ti asawak. Ay, Diyos ko, aping amimot na kastoy. Rumor kan tubog kan. Diyos ko, nagrigat lang amimot tin ayang asuruan. Deting na marikrik na. Tubog ka. Ibaba akong ti pantim, honey. Ay, natitibak mo ko na kuma. Honey? Kwa, madamdaman to ditan. Ay, sana mabalin. Kaya't kung bumatok akon. Honey, gundawayak. Taday di na udi, idi rabi Saan ko man lang nga naramanan, datiya. Magusgusto ak launa nga raman. Anya nga raman? Amom na ta na. Dati kaslaraman ti yogurt. Diyos ko, kasano karuden kat awamot pa ti rumar. Diyos ko, dating manen maluksaw man ti asawa kanya ako. Paimot nga madi man nagtubugan kat nagtubog matindi kalma. Ibaba ko, dati tibak mo, honey. Ako rin ka, anya taramidek, Diyos ko, anya taramidek. Ako rin ka. Ano? Ayun, ti cellphone ko. Alike man ti cellphone ko. Dede. Naigbaba akong titibak mo. Bumatok akong honey. Ha? Guri ka. Abay. Guri ka. Abay. Na romantic no. Mangipatukarak iti music. Ha? Kuhata. Mangipatukarak iti music tapno no the background music ta. Ha? Sige. Makaamu ka. Sige. Agur ka di ka pala buwat batok. Lakay. Ay, honey. Sige. Iure ko lang daytoy. Daytoy. Isumad lang nga iso nga singer. Ngam sa bali akanta. Ha? Bumatok ako na, honey. Sige, honey. Bumatok ka. Mabalin mo ti bumatok, honey. Di ka mapabalaw si Kake Adwa-dwa Ay, honey. Apat na gaminingan ka Nagita matanga Honey. Amo gusto ko man dito. Duhang rabing agsaruno. Yes, honey. Honey. Nakabasbas, honey. Nakatubtubog man, honey. Yes, honey. When ka ron.
Awanen ti problema kunak idi taamokon ti aramidek tunggal agkanahig kami ti asawa. Ket no awan ti rumwara tubog na amokon no anya ti aramidek dumngegak laeng ti kantang Ilocano. Partikular ti maysa nga singer. Ngam ti makadagas kasi nyong naunor mi amin na kantanan. Ket orayek nga adda baro a kantana nga maisponsoran. Pinadas kumet nga rod idi nga ulitan ti kantangem kasla sa bali. Kasla Madi no ulitik nga dinggan ti maysa a kanta. Dapat ket ti baro a kanta. No madamo mi amangeg ti kanta wenno damok amangeg ti kanta dati nga singer kasi nyong nakarugrugso nakatubtubog. Agam ti makadagas awan mo ti masapulak nga baro a kanta dahito nga singer. Awan nga tapay ti baro a kanta na. Imbagpay dati may nga singer da. Nga kabaranggayan na. Diyan mo, mirnan sa tinagan na. Saan nga mawawalan ti kanta? Ang padaksamot nga saan nga agtubog dahi dyan. Dahil di nga ron ti problema. Dahil di problema kung napakasaritaan ti parikot ko kayat ko iburay kada kayo mga kasi. Anya ti aramidek tapno ti kasta ket agsubli ti dati unang sigod nga kinarugsok ti sigod nga kinatubog na dati amoyulatan nga saan nga nasken nga sa anak nga agdependar iti panagdengeg ko iti kanta. Anya kadi pwede iti sa bali awagas tapno no ti kasta ket makaparugso iti may sa babae kas kanya. Dahil di nga ron ti bakabuklan ti pakasaritaan ti parikot ko kasi nyo at sapay ko mata seryoso at panangibasam saan nga gaputa gapgapom ti sakit kung masakit ka pailaan ka tila adam panangibasa mo no? Sabi ko man nakaibatit adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag dahil nga surat ko para kadagiti padak nga dimngay kinagbuya. Yun akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad kadagyaman aking kakasin ti anos ken laing mga nangornos nang ibasa ken nang idrama ti surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y natikagan apagayam mo marga, ini hawa